ไม่ก็กวยน่าจะกุยขันเลี้ยวมาลิงมา YouTube channel เบียกจนเรย์เน็ตลามไม่ทันริวเตอร์aside September ตริกปุงกุมสิงในนิจนะปุง The Gunfew Mail Tamenglong local newspaper King in Sam the call Infal September ตริกปุง Coordinating Committee on Manipur Integrity Rui Kuki Mainun Le Government ka kau suspension of operation agreement extend so that kang September tarik padai kum singne ni na pungu New Delhi kau decisions lakan me kau Government of India ta condemn sukan the Kokomi tilai na Chin Kuki arm narco terrorist group kang suspension of operation agreement extend so that kan me tai man sai koi region mai ram me tuna sakane mi tai Manipur khawba mai dilung mai nun tong ka haw mai le kadat the tuna sakane elected government of Manipur remarks to group kum singne ni chui na kathum khotai suspension of operation agreement da kan khangla ding la kan chongi tiki intaw president's rule bangkhaw suspension of operation extend so that my high undemocratic day to na kokomi tong statement kota hi kane suspension of operation extend so that kang nu laukan mai hai ban sin mai nu mai nun roi terrorist an Kani criminal activities tan pagbang mai ta nu laubam chongdi kumna government rui narco terrorism ta athung mai khau lungning lau mage tu mai lian bam chongdi tu na sakani mi da khau February tarik chui na chakiu kum singai na chui na patai khotai Manipur Legislative Assembly rui suspension of operation hai lagan khang resolution la laukan chongi narco terrorist group khang Free movement ti lauba mai high indigenous mai tai khani northeast region khaulungba mai nun tong right security khani hu duan da thau sulawmak mai ton decisions ti tuna kokomi ri sakane coordinating committee on Manipur integrity re suspension of operation agreement ti hai nu ni mak mai inda bam ni de kumna government tong decision hai la handat khang demand sukane Dimapur September tarik pungu Nagaland Chief Minister Nefirio Rui September tarik pungu Friday kau sa inda kan mai thilai na Nagaland state hai India tong literacy list kau riksakyu na point Chennai percent tat na Kerala le Mizoram state tang third rank kau bambam thi tuna sagani CM Nefirio Rui State Level Teachers Day Celebration NBCC Convention Hall Kohima kau tat kai kan mai mung kau mi tuang lat bam hai sa indau kan chonge kumna Nagaland State Literacy kau ka inbu kunaba mai hai oza nun educationist kani policy makers nun re tanran na tanbam tina guang tangbam chong thi tuna sagani Guwahati September tarik pungu Akhil Bharatiya Adivasi Vikas Parishad Manipur Unit Khani National Youth Wing Gazaw na People's Union for Civil Liberties tuang Independent People's Tribunal report broken state divided people a landmark step towards justice and reconciliation in Manipur that machuang kanthe ABAVP Manipur Khani AVAVP Youth Wing dong bye bye my statement kau tribunals finding the Maitai leadership at Sagre machuang kanthe statement kau tai IPT's report hai research sulana Khani community kanai milam kau assessment la metang tipat kan tongi tuna statement kau hikani statement kau tai mi dong report ti hai kan Sagre tu ka haw lagni tina Etna Sakane, ABAVP National Youth Wing Re Tribunal's documentation, Ripagtat bang mainun, sexual violence kan institutional lapses, lam kau tipat kan may report ay matsuang kanikum na PUCL Re, baw na report tipat kan may kangda tuan ku may indaw kani. Guwahati September tarik pungu, suspension of operation bang kau bang may Kuki Revolutionary Army Assam Rethadaw Literature Society, Assam John Chairman, Nekam Jomha tatingkum ringuna chakiu ta kaniu re suloi tuang the tuna sa indaw kan the kum na mi tuang tan khangta lung hap mai indaw wi tuna sa kani mi lung khau tai manja karbi anglong khau lung ba mai Nekam Jamhau ta suloi me khau kazaw mai KRA gathers pangu ta suspend su kan the tuna sa kani Dimapur September tarik pungu Nationalist Democratic Progressive Party re Friday nung sa intan patkan mikau Naga People's Front le tuna akhana suna kariu ni mai lam khau decisions la magi etuna ti thai kani cham thilai na national parties kanai tuang Kok symbol khau marchu khang proposal NDPP president khani party kha September 2 khau tai re gwang kani tiki NDPP party re mi tuang lam khau meeting lana ka phian kan mi tuang ma ge tuna NDPP media and communication committee re ti thai kan the NDPP high election commission of India khau registered suna recognized along my political party akhat sumai zangrui party ti high constitution khani democracy process re govern subam chongi tuna sakani proposal high asailu an roi phungku mai zangrui NDPP central executive board meeting tat kai magi tiki asat mak mai lung khau meeting suna ka phian pani the tuna sakani mi tuang lam khau meeting lana NDPP constitution bang khau democratic sumai lading hai la khang su pani the tuna sakani NDPP party tong official decision hai lamak san thu lum sinu mai khani kiura mak mai pari hai ti pat mak khang ti thai kane Infal September tarik pungu Manipur Police regari dai mai hautat mai puta
September 3 pungu irai nung Mau Senapati District National Highway phekha na kanai chang khori nimdat kan the gari hau mai pu tai chingakam Susil Dro Singh tuna kawe kamai khabam makha laikai Haingang Police Station Infal East District khori Chingakam Susil Dro Singh ta kamai hautatan mai oil tanker bearing registration number MN0600979 le kazau na nimdat kan jongi kumna karu khau Bharatiya Nyaya Sanghita tong Chennai mai section bang khau book su kan the khani ka zina mai legal action la khang subam the to na police tong chamri ti thai kane Mera Yova Bharat Tamenglong re September 3 pungu kum singnai na tri na pungu nung Youth Clubs ko ita kao na sikinu in kao workshop on Government of India flagship schemes ay kane. Mi mong khotay youth riktacha daw rikaza lo kani youth chong leaders Youth Club tamru na kanay represent sila kani. Resource person kani special guest rina Mr. Tontang Branch Manager Canara Bank, Mr. Hiending Nume Field Assistant Agriculture Department, kani Mr. Bonthatlong Gang Mai Inspector ICDS Project Tamenglong. Tamenglong Football League 2025, 16 August ko rika hau mitai. Aside tarik turuk September kum singnay na chui na pung khau closing ceremony tat kai pani. Ceremony tai ting zin kwang nai kai migan khau tat kai pani khani final match tai khong thum kai migan khau tat kai pani. Mi putong ceremony khau Mr. Sri Samuel Jendai, former minister and ex-MLA, Tamenglong AC rina chief case lau pani. Mi ru khau district administration tong officials, Tamenglong police tong officials, Canara Bank manager, CSO leaders, kani bai may azurini special case sunagong laupni. Entry fee hai tangka chui per head lapni. Special appearance suna Miss Kuikhaliw Maling mai re MC sulaupni. Miss Bliss dai mai re lugay may pungong lapni. Kani EMRS students nunri jumpa dance performance naipni. By Organizing Committee Tamenglong Football League 2025. Napsam insan puni Atengba Center NFSA Napsam September 3 chat kum singnay na chi na pung khau insan puni. Tilaw ba may ting mi kaw hai lalaw bu kagan rui law chuan kwang ru khoriting zin khong thum ngan kabam rui council junction Tamenglong ting nai luan law tai bu tarik churu kum singnai ni chui na pungu law chuan kalan ting zin nai na ye zingba ang ting rai na ye law tai bu tarik sanai kum singnai ni chui na pungu law chuan ting rai na ye kalan nai na ye ting zin muak na ye zingba ang ting rai na ye Mai ka goi na king in chui na king lau makhang ta goi khaliu maling mai YouTube channel bek tin roi thun ku mai in dau da re asai khang thu hai khawre jam nga lau the ning thau ka lau chuan khong ru makhai kai me kan rui king in sam da lau khol thun ku the